Assalamu alaikum ayımlar jana mırzalar. Nazarınızda 21.07 Vaz Dunası çıkarılgan yılı 2010 Gidramyurt'a bar turanlar. Bazı 400 mingde жазылып men akırında en sonun yerini aytып berem turanlar. Karаңыздар. Öңü tüsü, ak tüstü, içki salonga nazar salan turanlar. İçki salonlar karаңыздар çıkarak güneşleri var. Salon, taza turanlar. Karаңыздар. En sonun Kırgızstan nomerde en manilisi özgöçe nomer karаңыздар. Birinci semorka turanlar. 4 döngülögü sizler üçün kışka kotorulgan. Baylanış nomerleri көрсөтүлгөн тугандар. Колго тие турган болор баасы тугандар. 380 ming so'm тугандар. Андыктан 21.07 сүйүүчүлөрү барсыздарбы? Бул машинаны алып, жакшы күндөргө, тояштарга миниңиздер. Bazar жоқ, ушундай блогерлерди колдоп коштоп кылсаңдар өтө жакшы болот. Табайда кейинчерээк жасаңыздар, сонакан чыгат. Көрүп, YouTube каналында бар экен, платный реклама бар экен, 50 сомдон. Ошол үчүн батырып чакырып, бул жакта баардык эле блогерлер келип